e whaatalo whatu Samoa I lau whaasausaunga I nei afiafi. E whaapai atu ma le whaaloalo I le tapu inga mau, alau o fionga I le au malu o le malo. A fionga I sui o le fono sui tofia. Ma mamalu whaale malo I le tawhatolu o pulenga. Ia o le pa ia lava ia I ainga matama, tama fo I ma ainga le mamalu I atu mua mpule, I tu au malatau ainga le taima le vau fanti. Le nofo e kalesia I ona fata e fia. Aftai le alofa, ma le anga le o le atua, o le o lo wha vai ai le malo Samoa. Ua taita ina mai le tātou whai ngā malanga wha ngā solo ni tausanga I lona manuia. O le asona wha mai ai ngā ruenga le fono whai tu la fono, mai le lua vai aso wa tuana I atu. Na ilo ina ma pasia nisi o tu la fono o tā ua, e teu ma sui ai le tu la fono wha vai, ma le tu la fono le wha masinonga o whanua masuafa. O le aunga o ia teuteunga, o le toe wha mautuina, o le whaatulanga ina o le wha masinonga Samoa, e wha aululu I le wha masinosili. Ia, wha pia foi vaenga o teuteunga, ma suinga mo le wha masinonga o whanua masuafa, o le wha mautu o le wha masinonga maua toe taro sanga. O le nā fo'i ua lausi la fia, le whaangasolonga o lafo I totonu o le palemene I le mta upu o le whaatuatuaina o le palemia ma le kapineta. O nā lafo e lua na whaatulai mai e le suifaipule o le pā, le sunga I atu I la epa po le taitai o le ituangai, ma le suifaipule o ngā ngaifo maunga tolu, le sunga I ala uli, po le taitai fono, o le vaenga whaupufai e le whaatuatua I le atua Samoa tasi. Na tawhea uma lafo nei e lua, ma whaamautu ina ai le tūlanga o le whaatuatua ina, o au nei ma lau kapeneta. Ua teleni whaamatalanga ina I masina ua tuanai, I le tūlanga le mautonu, po o le manino, I le taitainga o le tātou malo. Ai peitai, o lea ua tali whaaliali I whaiunga, ale palemene o Samoa, le whaatu mauina pea o lau taitainga, whaatasi ma le kapeneta o le pule whaatonu, e whaafueina le tātou malo. O le whaiunga le palemene, o le finangalo fo I le nā, o le atunuu, e tauala mai I sui whaipule filifilia. I tawalumanga o le fono, na alia I mai e se tūlanga ua fisiringia e le malo, le whatautainga e le fonga fetalai o le fono, I se tūlanga tūtotasi, ma le wha au, ona o ana ia fite nai, I totonu o le mauta. Sa iai le whamoemoe e tangofia e le mauta lea mata upu e tawala atu I se lafo ai peitai. Ua te ena I le fonga fitalai le whaofi atu o le lafo I le laulau a fono whaitu la fono. Ua whaalia fo'i e le taitai o le ituangai lo lato langolangoina o le mau o le malo. Ma ua I uai loa se finangalo o le mauta, o le a whaamalo lo le fono se iai se aso. Ma o le a tuliloa e le malo le mataupuli nei I auala o le tula fono. Ia ua tele nisi o la sanga fou, ua alia I mai le nei vai tau, I upu whai o malo. Ai peitai o lo o mawhai lava o na wha solo ngā duenga masani, ale malo I au nanga matina ese. Peso ua foi finangalo mataofi o taitai. Mai le taimi. O te manatu wala bata pena whawai. Tu la fono. Ma whainga masani ale malo. E lau tua I le tato wanganu. Ai mai se le whatua tuanga I le atua.
e fofo ala mea I lui tau e tūlai mai. E le whaititia le anganga o le whaafitai, I le alofa tūnoa le atua mo Samoa. I le maua pēo le tofi le mū, I tutonu o si o tātou atunu. O le aso atai au o le o malangai Peritania, ona o le whaatinonga o tiute whaataitaifono o malo le tau pulenga. O le tātou tari malo I taitai o malo le tau pulenga I lana whonutanga I a o kitopa na te anei. Na whaase mai ai a Samoa le tūlanga taitaifono, mo le lua tausanga e whaangata I le toe usuia o le whono taitai o loo so mai. Ai avea ia le nei awanoa o te mamoli atuai le whaftai tele. I le atunu, I ona tawhai fia, I lo o tau ngā pātia, I tiute ma matawhai oi ese, e tautua, tausi, mātia ai Samoa. Ua tātou iai I le vaitau o le leni, I taimi muli o le tātou wali whaola. Na I uilona maliu, e tongi o lai tātou. Malona toe tū, manu malo, mai le tūnga mau. Ia o le tātou whaolatanga. Ia manuia tele le whaiunga le nei vai aso, ai maise le tāpe natu mo le aso sāpati. Soifua mai manuia. Greetings and talo falava to Your Highness the Head of State, the members of the Council of Deputies, and the esteemed leaders and members of the three branches of government. I would also like to acknowledge the paramount leaders of our nation, the Honored Tumua Mapule, I tu au malataua, Ainga Letai Vaofunti, as well as the various religious communities, all our different sectors, and of course our families. We give thanks for the love and grace of God, who is the foundation of Samoa, as He has guided us safely through the course of this year. Today marks the conclusion of the recent 2-week session of Parliament. During this session, key legislation was reviewed and passed to amend the Constitution and the Lands and Titles Court Act. These amendments are intended to reaffirm the structure of Samoa's justice system under the leadership of the Chief Justice. Additionally, amendments were made to ensure that the High Court of Appeal for the lands and titles. You will also be aware of the recent parliamentary proceedings regarding motions of no confidence against the Prime Minister and Cabinet. These two motions were introduced by the Member of Parliament for Lepa, the Honourable Tuila Epa, Leader of the Opposition, and the Member of Parliament for Ngangai Fomonga 3, the Honourable Lauli, Chairman of the Fatuatua I le Atua Samoa Watasi Party. Both motions were rejected, reaffirming the confidence of Parliament in my leadership and that of my Cabinet. There have been numerous discussions in recent months regarding uncertainty and concerns about the government's leadership. However, the recent decisions of Parliament provides a clear response that my government has the confidence of the House to continue to lead the nation. This decision by Parliament reflects the will of the people as represented by their elected members of Parliament. During this parliamentary session, government raised concerns about the Speaker's conduct in ensuring impartiality and continuity in the House, given his inherent conflicts of interest. There was an expectation that the matter would be addressed in Parliament through a motion. However, the Speaker declined to table this motion for discussion. The Leader of the Opposition also expressed support for the government's
concerns. Consequently, Parliament has resolved to adjourn its session until further notice. The government will continue to pursue this matter through legal channels. There have been many new political developments recently. However, the government remains fully operational, ensuring the continued delivery of services and development projects. And regardless of differing opinions and leadership perspectives, the foundation of our governments, legal systems, and traditions remain strong, ensuring that challenges are addressed with wisdom, cultural respect, and of course, our faith in God. We are deeply grateful for the blessing of peace and stability in Samoa. Tomorrow I will be traveling to the United Kingdom to fulfill my duties as Chair of the Commonwealth. As you may recall, during the Commonwealth Heads of Government meeting last October, Samoa was entrusted with this leadership role. I take this opportunity to express my sincere appreciation to the people of Samoa for your dedication in serving, safeguarding, and developing our nation. We are in the season of Lent, the time when our Lord and Savior made the ultimate sacrifice for our salvation and rose victorious from the grave. He is our Redeemer. I wish you all a blessed weekend and preparation for the Sabbath. Soifua mai manuia. Thank you, Prime Minister. Time for some minimum of your family. You know, for the money to command and is so, for the minimum of someone to run to not hold. So I am not a figure in so much type for you, or the Lana in the answer. If similar, there's a Jeta to lawyer, to Lama Toile, or they say to low. Ole le ai o se vai mo le tula o le fai e ona ale ese ia le o ke tamai e sa manino sa mama tata i e le fai o ke se pele tula i o le fai na roto sa o ito no pan mene lo ke mo se fa manino mai ale tula se ma pa no mo tule o le sa no manino mai e le fai o me ave ese o le ese vai mo tula ko pa vai pa ti me le tula ia o lo na fina ngalo na mai o le tulafono lea e sauno mai ai o le whawai. Mai le se whamatalaina le whawai na le whamasinonga mawalunga. O la tōluna e ona le whamatalaina ma le whawinga ina o le tulafono. Ai i le i tūlava lea o le mautai whiriwhiria le whongwhitalai. E tau fwoi na iese awanoa i le mauta. I le mata upu lea wala ngai na nei. Ia, ai mai sa lea nganga foi lea sa mo o mia. Le tala noa ina i to tonu o le pāmene. Fai luma, fai le mamea, fai le malamalama. Ia, mai e se foi la mātou fai tau i le tūlafono. Au le me mua sa mo o mia. O le whatananga e le whongwhetalai. E watu ele mta upu i tono le mauta i tala noa ina. A wao ina, e mwhaina whai ei ia whaalinga o tāuwhi ia mai fwoi tūlanga tūlafono. I le Malesi, fwoi leo le tāpā fwoi o ni whautuanga whale tūlafono po le loia sili ia po le tāpā fwoi o se whaalinga al whamisinonga. Au mea umai o le whamoimoa ia sa whapea e awa na tala noa ina i tono le mauta. Ia au whauli tō lava ia le whina ngalo le whongawhitalai. Ia Malesi tūlanga whaingatā. Ona o ia le whaasino ia le mta upu. Au ia fo ile ua whaia le whaiunga i le talia o
o le lafo. Ia, o manino na whamala mamang. Le tūlanga na le o le ai o se vai o tūlanga e whaamania o pia le tūlanga e le se vai o le tūlanga. E te lei maua mai, e se foi le mātou whaitau, foi lea. Ai o le mea tāua, tati il tūla whono wa mwhaina toi o mulimuli il tūla whono. A o le awa noa, e tala noa ina ile mta upu i tutonu o le palimeni. Awa o le mta upu wha palimeni. Mai te tau o na iei le awa noa, e tupu ai le mea le nā. A le la ua le mawhai. Ia o lona winga o le sau ili tūlanga o le tūla whono. Oleh orang lain tu orang sefu, famana tu ile tahu oleh mana, dia masih sefu ini yang ini macam tu. What I really before Taiwan family, like I understand its politics, but macam mana nak tu orang ni orang macam mana diaulafu, kamu boleh, why dia mana harus angai control ai, dia mana orang ni tak boleh bantu. Tapi saya dah sama, kok fight macam saya ini macam, ini Yeah, pupu atari o le fonga fitalai o ia le na e whaafoe ama ia le whaangasolonga o le fonta. E ilani me maria, o le whapea o le ngangana, a le lai whatu atu le lafo. Whapea fo ile o fisiringi a ile le whatu atua ina o le speaker. A le tu lai mai lauri whamai, o se le mawhauwhau. O te le iloa la po le mawhauwhau o le ngangana. Po le mawhauwhau o no le uwhai atu ia le maulea a ngai i le whongwhitarai. Ia te au ia, a whapea o le ngangana, e le ia se le mawhauwhau o iai. I le whapea o le fia whatu atu ia le lafo. Ai e moni oe o whaivoe asi na mafa o upu i tutono le mauta. Ia e whamoe lava i le whafoe mai e le nofoa. Ia sui mamalu fo. Ia al me alna tupu e a matalona ma walunga toto o whaipule ia o tau sola fo ia le ngangan mo fonta. Ia whai a istaimi ai le whai a istaimi. Nei fonga mana o whiona ma te tauri tua ngai whaatula ngā ngā. Le la ta o toi whapea. Ai se I halo le pau o whamisinonga po lea se tala. Ia, ele whapea foi o le ali e whaongaina le nā. A whapea o le mauawa noa I te tono mauta. Nā pauan nā o le sia wan. O le si ofisi ni whamamboni lau o le whelo inga mea ofisa pasara lau tai o le sa loi fo I ma le vaenga lea le fast le laitu o le sa sau nongi ni mona au le whapea I na ofisi ni e se tasi o tusta le iaini o na regrets I le whiwhiri o lau o mai o le ama patia o le sau noanga lana au le whapea sa tau ni lai ngal na la tu ai pe na umano le tau sama mo o lo tu lai o ina sa tau ni mai ni o le upu na fa ma I winga mo ni na ma ele o na lo ko ato na mo ni no sa o I tai tai na vai le asa so no ma no ke ma tu tai tai ni tu na Ia ale mawhai ona whamatalane na ia winga ia whawhela no tali atu I lau whisili. Mai o toi ngā me whapena, te li fia tali a ia. O le ngai tau I le asona I le te mai whai pule o kalau. E pe yon tu langa le na tali a le asona na whirau whio tai. Pe yon o nang ole Ole lau tai ngai me se le una I ane o wai atu tusa, wai atu tau o tamai tai.
Nina tai John mo tato tu. Ia ai me se ko iso se fa na ko tu John o lo ani na ia na ia to fina ko yo lo tu da ina ia tamai ta ia me se tina ai pena tamia mai ila sona. Pe mo solo mo mai ile tu ba tu na ko lo o atia mo tai sa fa i John mo le pali. Itu umawala lo se tasi ko ia mai se la wala fio tu umawala lo ina itu ko fa mtala bewa leo ngatasi ai male na leo na leo na ia tatu mane ia tu mati ia le tu la ina yo kutina sama itai iso se na ina la le tu ia vai ola utali ni mtau pulna ole tau fior sangat pe o se ali pos tu sama itai e fa mua le mtau ia tau e ui ole anga i mai au fa mtanang au tele mana o au mai se si tau ona fa pe tau lava ona ole va fa te mai ta va ai po le ha de mtau pule e anga i ia tau foi le e monia fai so ale upule e solo mua ista mai tai ona fa pena ona le lango ina ia e fa pena foi ali e fina foi lato ai o mal na e fiaturi loa foi le mal ni tatu fasoa tatu talanoa foi le imta upu ese mana ia tatu talanoa nga i le mele fiaturi loa ia tau o isi tu na pe fale ta hoteli o lo mai o sharpi o ile foi nata Lepas nasa noa te fono le vai ngala pasta ni. O to yo ya tu le. To suru ya tu le pa masala ya. La fa to fa ko ko. Isso. A ela tu me no fai am tangal vai so. E la forma lá tu olha meia. Maria ele vai so mo ele fai la força na ele parlamento. Ele fa pe mai ele o mai ele malo le numero tu tono mota ele na fa yetu la mau ele ai se tangata po se vai na o tu tono o parlamento ela to mo ele fa numero ele me mo la ma ya o pu foi fa na I pulenga a se vai na titi ya ele se me tu na ai se na ela foi tu po ise tu no ai ele mela na le wali ele mai ma tole le vai na titi ale ma tu le maro ya wale ai le no mela ile situ wale ai le no mela ile situ ala la le fenga faia talando mai talando atu mai ele fa pe e tau fai se fa pe pon le talando ale Persula le tau fufuanga le ana I fonfutalai ai manuia the gates le mfua o fea la kuki mai e wal tos pun di mai le sa fa I mo kapelita na vai le o fea la kuki mai o te mana tua piki mai le vaenga le tuanga ia na tos fulli mamato o le e umar kapeneta ia lona winga afa pesui ia e vai laito ia te fo malia mai le tu atu ile situ pe ta tasi mai pe What was going through your mind? It's in me leo matuai. So what to us on one lie? No, to tatia la fumo. While a pen no and numera ma book o life in a out. I been on the laughing and lona.
e whai esi mafa upo na lafo lau fionga ma lau tektaina. But you were still calm. What was going through your mind at the time? Ia, o te manatu, ana iei ni mea anu ana iei. A tonu te langona iso umafatia, ai matua i le ai ma se mea anu o iei. Mai, o au, o le tausanga ni nei. A to ai fast food tausanga talunu whaipulu. Ia, no mawhauwhau ala ia le ai, foi upu whapea e le iroa whaile malo, o ama. Ia talo whai, if toa mai nei ia. Ia, o le melana, e foi le ana whapeu whai mai, wanga oi e fia mea le mea lea, wa o fia mea ma se toa lua o sesi, toi ngā mea whapena, ai, matua i le hai ma se a anu, o la tau lava na ngona, o le mea foi le whape mai ai wale ngai oi malu, ia toi ngā mea la ni, lai le fia fia ai. Le mea le nā lua i le whaipule o palauli Hong Kong, pu e mai eilo nata. La le mata tele mai e le whailonga o le malu. Le i se whaiunga al kabineta na whai ai. A lua i a whai. A le mata upu fo i walewa na la au mai ma la auli. I to tonu al kabineta. O le whautuanga na mai le officer tupe, le Central Bank, le umaisi tangata e whautua mai le malu i tu ai ngā mea nei, for ile money exchange, wa umaisi mea o fofongia na whai mai e whai, o free economic zone, le whai atu e le tala, e le o tai o iei tātou e ngā whatia o na pūlea, manage. Whai ma whataitainga, au mai le maulea e fia whai le free economic zone i Sasina. E awala mai mtanga ruenga foi leo le MSEL tau ave mai le fionga ya leota e al famataranga na mai o nei mea uma e o atu le fitu tesima le 2 piliona tala la fa solo mai o le tailua o toi titi overs full tau sanga pea on fa pe o fai lisi nei a company nei satin e se mea o vai, e se si ua fai. E se mea. E a ole a maila le pepa le mata o maile nei tupe tele. Ole la mata no ma leota, il taimi foi o iei mata o kabineta. No fai atu iei leota. E fia foi le tatou tupe le e whaangai o iei le tatou budget. Pe miliona te sima le lua pea. A fuafua la o le tupela na le e whangai o iei le malo le nei. Mai foi le tau manage. E le tatou malo. Whawhele whainga o le fitu te sima le 2 pilion. I le Malaysi. O tuai ngā mea i o economic free zones. E o mai atangata o whai. Pau ale mea le malo e whai o le whai po ana tu la fono e pui ai. Ala o fesili na whai ai. O le ale mea tupu i tangata Samoa. Ai mai se tangata whai ngā lua ngā malo. A watu lo e whawhea ngai mai se whalapo tonga e te le atula na tupe, te le elo na malo si anga lua le malo Samoa. O where mea anga e tangata. O i tu umaia, e manga whangafa i ai I mo meo pūlenga. Ma le ngawhatia e Samoa, o tātou le tunu lai titi. Ai pese mai, new money, new opportunities. Ma me whapea, e le whapela e tau mia le awanoa. Au le si ngā ruenga na le malo e fua. Po le ale mea te tau na whai, o le ale mea ngawhatia, o le ale mea saunga le mu. Saunga le mu, ai mai se mo tātou o tunu la iti e maale lo tātou tamawainga e maale foi le tamawainga wha human resource tau sa ili mai tangata e o mai e whaatino i au nanga ese ai mai se lai tuai ngāti na e fau nei e mana o miai poto whapitoa matulanga uma whapena pewa umi e lau tali le e lau
Lo ta pena pa ke ti fa mo le lo fio o ani priorities o sila e fa no O le vainga lau tele ai a le malo i le matou pale mai. O le whasoa atu le i tua. O le tamau ainga e mawhai e vainga ese o le atunu. O na ngalue ina o le ale vainga o le atunu o lo iai. So investment in the country. O te iloa o le mea ale na le e ave ia le wha mua mua. Ai mai se ai le itu o te tautara pēa i le mea le nei. O tātou o le atunu o le titi. Foile. E o foi lai le malo ia. Foi le lu te wina le malo e fatino ia lana ngadwenga lana tautua mane. O le mela le e mana mia le malo ia anga ia tu uma ilunga isi vaenga uma o le atunu. Mo le atina. Pe o le tulangana i le tulanga o titele. Ia ona foi o e pale mai matou faisina ma ale la titi o le tulanga o le foi le tupe the economy ia e fai o le COVID tulanga o mawhapena ia ai fai foi o le nofoa ai tālafo o le tunu e mau te pale mai ua ausia le tulanga ua olo na whaangata ai ia le avanoa e fai eini tātou ai tālafu mo tātou watina so e te le lava la le mea na whea ngai ma le malo fau. Mai o le la te fsiri mai i le wha mua mua. Foi le ai e peia so se mea e ai si mea tau na whai mua mua. Ai le mwhai o na whai si mea. O le sila ngā nuenga te le au te iloa le sa tau mwhai ai whatino i le nofo ingal nei. O tūlanga tau ano fale. Tangata whai ngā nuenga al malo ma le si itia le tūlanga e mwhai ona momoli ai au nanga i tutonu le tunu. E le ngata la i tātou mtanga ruenga, a tātou whala paputonga tu maoti. Te le ana ngā ruenga e whai. Awala na e lua e momoli ai au nanga ale atunu. Ia alfa mua ia mo tātou, so se whai ngā malo. Mata i tū le reire tūlanga o le tamawainga. Awa e tua uma mea i le lava o le tamawainga e whae le whasosoa. A tūlanga ia i le whamua ia tātou, so i fua maloloina. A oaonga. Ia, o te lele ngā ruenga ua whaianga i tangata tawhau mai. Ona o le sia tātou ala oa lea ua mautinoa le whatupula ia. Ma le sosoani mai e tātou. Ia, o ngā ruenga te tele la, foi le tātou awala ma isi ngā ruenga. Ia, awa o isi awala na a whai tātou poloketi ia. E whaasoa atu foi la i tua i le atunuu, ia le tamau ainga i tau wala atu i tātou company ma tūranga whapena. E le nā tia o whatatanoa i kapeneta. O le pasenga leo o le tātou education sector. O te lea le awhaina ma ua tau ana to e hoi lea ilo lea le malo ian whainga whawai. Tau sa ili apolan me le tupu. Ua hoi lea ua ia indicators. Hoi lea ua amata na solo itua. Ia le accomplishments a tātou whanau. Ia o le sila mea na e o te manatua. Ia o le si mea tele. Ia o le fola foi le whamoemoe ia i le atinai. Ia ua nga ia le lalonangi le whaonga ina o whainga whaateke no losi. Ia tasila na vaenga e foi le a whapea o le fola na e laa iai. E mawai le si itanga foi le o le whaonga i o inga o le atina o le tunu. Ia, a o se fola fo e le whaingofie. Ai, fo le wau fo ia tātou, e le ua amata mali e. Ana te linia tātou tupe e whai umame au. Ia, a le whai whasorosoro. Ia, alu tātou tupe te le
e fai ia tatou cable fo ia fai tatou internet ia ale o sau Starlink ko kaungofia ma tulaga faapena ia o isi mea umai e foi le taun tatou vavaai ai i le winga o le tatou o e faamautu le fola lea o le atina e faavae luga o faiga faateknolosi and that's a that's a big issue mai foi le fua i ai po fere me la malo si ave le investment al malo Lo tulang famista o tata famo la kusini la fai no foi al committee fa foi o le ulenga o le tata fa malo lo ai le office city i so finalo i po atonu ma puanga fa malo lo le office city i tulanga le fatti no o chute ia ole tulanga le o tatu fala putonga ia wai faululu ma tatu fala putonga ia ia lato committee faton po boards ole matafa yo ia la lena a boards o lato tangata fainga wenga me nal pawale me e vai ele minister ia mfaina mamoli atu po le ani fainga faavae ale malo i le mata upu po le sector lea ia mamata i tu le whangai o inga e whaatino ai ia te au ia tele fia ia tele i le tūlanga lana awan mta whai o ia lana ale board and we are all against you. Did you see it coming? And did you see it coming? All the attacks and everything that they said, did you see it coming? Well, if I'm not Oliver, I say vai tu pelo tala lea. Ana whapea e eise malo si anga i le tu la fon. A whaatea le tangata me le pati wale au ngalon faipule po wale au ngalon tofi. Ana eise malo si anga tu la fon no il menna. Wale vana mato fafu. Ole mela na le tuku malaiti ngai. Ona ole apo au markapineta el tu la fon. Ele o lava le apa mai ale pati ile mele ya aya peno fayat ile wala wata ile la folen fay mulmuli le me o mafwal vesi mafona vesi moli anga laud awa ole nganga ole vaenga lela sa tauno fayese me eta fia il moli anga min style fay no fayel melna lona lua mana o mia le faawa per capineta le mfai foi no fai el melna pui ngol tu la fono tau singa mamalu me umana ole ese nga faava ale na ole mele tu pui. So you mean it was personal? Sorry? So you mean everything was personal? No, I didn't think I said that. Vi hasta un